मैम खुरमजरी पैक न्यूज़ की मनु हुनद के थोक्सोन मैम तराब नोक्सरी हौजिक असि एनएसएन आईएम अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट सिगी मरक्ता शांति की वरी सानबदगी हौजिक सि सोल्यूशन मा पुरकनबगी मतांगसिदा मणिपुर आर्टिकल 371 क्लोज ए सनदुना अखोगी मणिपुर अखोई नागा इनहेबिटेंट एरिया दा मदिगी टेरिटोरियल काउंसिल अमा सेमगनी हाइबगी असुगुम वाफम अमा लापसदा मणिपुर मियाम सु यामना सिदे सममनबा याम नुंगाइतबा दुग मसिगी हाइरिबा आर्टिकल 371 क्लोज ए सी सनबा यारो हाइबना सिंगबगी वाफम तोगान तोगान फोंदोरगे सेरक असिदा ngarang asi अखोगी केनो हाइदना कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अखोगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु साइन तौनरिबा इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट अहम सिगी मरक्ता साइन तौनरिबा सिगुमबा कुकी मिलिटेंट्स मरक्तगी यूनाइटेड माइनॉरिटी लिबरेशन आर्मी की 13 राइजिंग डे का मरी लेना मसिगी सिप के खालिंगना हाइकी वाफम दा खोगी कुकी टेरिटोरियल काउंसिल अमा सेमनगी डिमांड अदुगु मसिगी वरी साबा हौरगनी हाइबा वाफम नगहौना फोंदोरकपा असिना मरम ओरगा हाइरिबा मणिपुर की मियाम दा अदुगा तोगान तोगान फुरुप सिंगदा मसिदा करिगुंबा शांति लेना यामना इंगना सिंगना लेजरम बसिदा यामना अकाइबा फिबमदा ओहेलकद्रा हाइबगी नुंगाइतबा नुंगांगबा करी लेरिबगे हाइबदी मतान खरनबगी पैक न्यूज़ की स्टूडियो दा लाइसिन लेबिरिब से हेक ये थंगना लेबिरिब से ओजा जोसेफ मारनी ट्राइब्यूनल जनरल अचम ओजा जोसेफ पुत्राम नौसरी लोइना गेसिंग मैद लाइसिन बिरबो ओजा खोगेंद्र खोमद्राम प्रेसिडेंट एडिटर्स गिल्ड लोइना ओजा जॉनसन लांगबम सोशल एक्टिविस्ट केस अहुम पुंग असगी मनुंगदा तराम नौसरी अदुगा वहांग सी अखोय गेस अहुम की दुम सेम सादुन लेबि अदु कमन वहांग ओइना थमजगे अदुगा अहान बसे ओजा जोसेफ मार थमजगे मरुइना हारिब वाफम सी मखोइना सोस सुगी साइन तौर मतमदसु अखोगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मखाद वरी सागदबनी हाइब वाफम जे पुंदो यदुबु अखोगी हाइनरिबो वाफम दि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिसु बसी केदोंगैदा बसिदा अखोई टच तौरोय मसिदी दम अखोई गाक्तुन थंगने हाइब वाफम साइन तौबदि यावरिबनी लोइनाना सिदैदा अखोगी कुकी टेरिटोरियल काउंसिल अमगी प्रस्ताव तौरकपा सिगुंबगी वाफम अ पुखलपसिना हाना एनएसएन आईएम गी वाफम दा लैबा स्टेट विदिन द स्टेट हाइबगी फॉर्मुला सिदा मयाम मसिगी अगेंस्ट लेनरिबा सिदा समायना कुकी ग्रुप अमा नमु हाइरकपा सिदा करी वाफम फोंदोपिबा याय मसि करी वाखल खनबि बसि तांगता सिगी इशू से अनौब इशू नते हैना आई दि लौजक हाना तगी दुम लैगरबा इशू नि अदुबो होजिकी लाखिबा मतंग सिदा अमा अखोइना हाइबा अमादि होजिक की लाखिबा प्रोसेस से कमायना लाखिबनो हायरकानदा अदुदगी लोमदगी खन्नरगा होजिकी ऑर्गेनाइजेशन से मोइसु आइजु ngarang खबर द थे यूनाइटेड माइनॉरिटी लिबरेशन आर्मी हाइबन अमला ऑर्गेनाइजेशन अमदो अदुना हाइबदो केनोगी मखादा लैबो ओर तारदे दुम लैब होजिक नागागी अम लैरे नागागी नत्तबसिदा अनि थोकना लैबने केनोगी मखादा लैबा मगा यूपीएफ की मखादा लैबा मगा अदु कांदा नागा नत्तबगी खेगी सुसु वारी दि सानै अदु हाइबुगुमना सुगी मतंगदुदा अदु मोइना साइन तौबा अहान महौबदसु अदुम खरा मोइ कॉम्प्रोमाइज तौरोय तौबा कॉम्प्रोमाइज तौबा मयाम अमा लैजरे अदुगा होजिकी इंडिया की पॉलिसी दसु अदुम लैबसिना अदुम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की बाउंड्री सिंगदी अदुम याम कुइनदी सोरोयदो माले होजिकी इंडिया की पॉलिसी से नॉर्थ ईस्ट की मरोंग मोइना येंग आकांदा प्रॉब्लम सॉल्व तौगे तोरकांदा प्रॉब्लम अमुके हेना क्रिएट तौगदो ओइरदी अदुगी एरिया तो मोइसु इंडिया सो चंगनिंगदबा माले मारकांदा बीजेपी सु दुम मोइ याम स्ट्रांगली डिसीजन से याम लौगन बनी अदुसु मोइसे हंदक से खर सॉफ्ट ओइन चले मोइसु हाना दे दुम चही अमुगमदा फाट लोइसन मंगमगदोबै मोंगदा गंगामी बट ऑन द ग्राउंड सिचुएशन सिदा क्यामुक लुगे हाबदुसु मोइना खंगबनी ना इंडिया गवर्नमेंट की सिंगसु मोइ अदुम खरा खंदबा होगे हाइसिरा अदुम मोर इन्फॉर्मेशन से गेदर तौरेबा अदुना सिगी मतंग से लाकांदा होजिकी इशू से लाकांदा इंडिया गवर्नमेंट डील तो मोंग से हानदगी हेना दिखरदी तोंगाले डिसीजन विल बी देयर को अदुसु दैट डिसीजन विल should be able to bring some resolve some conflict hai batare peace tuma porokter su ko conflict khara di resolve to ning bagi mong da lai bani na adumaina hojiki khoi gi paw da la khosling si khoina yam seriously oina view to se haibra view to roi se haibra hai su adwai da su khanna ba darkar le hojiki nagagi na tab group khaina ngang ge da wo itari there are other tall leaders moina su dum hire kani kai no haiba को तुम याम सस्टेन ओइना चटखरबा
group sustain oin chakharba leader sun adumba laigani adumba na nganga akanda khar serious oina lobby ko ta phagedra haiba nai wai da tasengna akoigi asigumba NSNIM haib tare asigi naga integration gi atopa yapna atopa akoigi territorial council haibna singba article 371 clause a haibna singba tongan fam tholapa sida suba kuki militant sing wa fam phongdor pasi yamna serious oina lobana tak lawda ba haibsi government gi dignity makoi wakhalon da leire masi amaromda lobana tak lawda basi yamna akoigi higher yamna akoigi scope si khar sauna yenga su yamna serious oina lobe ya dubu masida yam thoidona serious oina lowningai gi wafam dudi hoji phogidi yamna impai ngai di oidi haiba wafam ne oda johnson kari wafam thamdi mi masi mata kari wafam mod phongdu piding maroina Haziki United Minority Liberation Army umlana haise magi individual statement oraga su hai wafam asi keno na matam gi consistently moina pursue toroga lakwa moi demand amane haidare adam masida koi thudokna anobu nate haibadu yam chumme ngarang rising day duda amu masagi keno gi firep tu amu hanna reiterate torokone khale aduga keno na hugji koi ngasagi KUKI state demand to matam khari mang da koi tari ni prime minister da moi memorandum piri ni state within a state adu gumbagi consistently mo koi si in violation of the agreed ground rules hai tare ko koi gi haziki koi gi suspension operation da yauri ba yanari wa pham sing si thugai raga consistently moi si pursue to raga dum lai government of India su adagi Manipur sarkar su masi yani su haide yaru su haide ngasai silence to dum observe to raga dum lai hai tare aduna maduna maram oidana masi one of the important agenda mo ore to ga masi gi si wafam sina ngasi di ekoi gi tongan ba ekoi na paramba scale dagi hai ba sum tumina lesson gi base sina su free hand thaba dong na to ba hai tare ko masi musta sing badi masagi suspension operation gi ground rule the yanari ground agreement sing asi di hai wafam asi pukhat pa yada wafam amadi oye adabu haujikti koi gi maruina group sing asi gi tongan ba theory ma ko isu le ba ya hen khale ba ko adabu hai riba mayam se manipur gi context ta yenga di greater nagaland natraga KUKI territorial council natraga naga autonomous territorial council hai riba mayam asi di ai koi gi salient feature ama leijarame ba koi manipur gi india yaudring ade leijaram ba koi saktam dugi madugi contradict to ba madugi yaikhai thingai ba oibanina masi ekoi na kaidong haida masi yafam thokte na khalle ba hai ba fam sing asi government of India na so still mogi policy ama oina adum chathali hai tare ko ase masagi naga peace to ki counterbalance oiram basu ya in khalle maram di hai ba fam sing asi oiram de na hairaga su at the time of ngasagi karigumba issue ama tawga issue ama divide and rule na koi lord dalhousie gi policy do still pursue continue to ban khale koi na uban to udubna amani ko aduga hairiba hojik yamluri wafam di yes government of India ga koi gi Manipur sarkar na any lalhob loop ama koi say for example United Minority Liberation Army is koi maming si ai ngarang da bu tari haijari ba ko si hekta akoi suspension operation gi net sida da chingkin bara si kamai to no aduga any group ama magi political assertion nama acute highly acute oiba ama da te link lakanda sigumba gi free hand thaba dong na even KNO na recognition pirira KNO se koi na khangudidi 2018 da umbrella organization ne ba loop tara ma thoina pullaga sem bane ba aduga UPF haidana United People's Front haidana haisi gi makha da loop mapan nga taroga punna tara mapan na sign to give never suspension operation se adugu suspension operation issue out of ngasagi political consequence and with the same given in low level mandi 2008 ki prior to 2008 ta 2005 ta taseng badi central paramilitary force inga adagi central force inga KUKI lalobo sing siga karigumba khar yanabam sum lakpadu matam dagi yanabadu Manipur sarkar na recognize tawdana sangna lakibu 2005 ta 8 phause adugi matam du the political bargaining se koi ui ba evident ui gi ba maram evident akoi na kai da khangem to election la kum matam da particular political party am si changaloi si tawdraga di si tawdri kaina yam kana compelling situation am pi gi ba adana out of masagi compulsion da suspension operation gi magi genesis se koi sum yengar so maina taw gi ba haidi
still ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯗꯧ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯣ 2008ꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ 2018ꯁꯦ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯖꯔꯅꯤꯅꯤꯗꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯡꯕ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯐꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯩꯀꯣ ꯐꯠꯇꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯑꯦ ꯕꯦꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯏꯐ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ प्रजाना कछु एक्सेप्ट तौरओएबा यादे हाइब खरदुदि हाइसेबा हौजिकसे अखोगी मरुइबा अतै अतै याम हाईली कंट्रोवर्शियल ओइबा हजिकी पॉइंटुमा अमु थमगा सेकंड पॉइंट दा मरुइन एट्रोसिटी तौबा यारोय एक्सटोर्शन तौबा यारोय हाइबसे हजिकी एग्रीड एग्रीमेंट से यावरिनेबा सीसु वायलेट पूरा वायलेट तौरगा चिंगदा लेरिनेबा चिंगदा प्रजा अमतना मागी फ्री विल दा बोट थादाबु ngam नतेबा अदुना लिंकरलीबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिगी मागी एंटीसीडेंट सिंग सिसु अखोय फजना ऑब्जर्व तौबम चंगेबा नतर इलेक्टोरल टूल लोइना को इन द टाइम ऑफ इलेक्शन द खसिनर कांदा अखोय करी हाइनी अननेसेसरी अखोयगी प्रजा दा हैरेसमेंट पिननबा अदुगी अदुम चथरबसु याइबा अदुना ngасagi ओवरऑल हुजिकी सस्पेंशन ऑपरेशन से मसिगी रिव्यू पेपर अमा अखोय रिपोर्ट अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदगी मोय पुन्ना मोय तौमिनरगदी ख्वाइ फगने न खले अदुगा हजिकी वाफम से सिदैसी फ्लैटली अखोय मणिपुर सरकार नदी मणिपुर सरकार की ओइब स्टेंड सिगुम्बा कई तरको मयाम से एजेंडा ओइना मसी खनदनबा नत्रगा मसी पुखलगा सुमसी खनबम थोक्ते न लवे आई वखंदा मरोइदा सुमाइना ग्रुप हाइदी अखोयगी तोंगान तोंगान बा केनो दो यावबो बोइरो तोंगान तोंगान बा अखोयगी लालोलुप सिंग नत्रगा तोंगान ग्रुप अमना सिंग वाफम सिंग फोंगतोरप हाइबसि पिकेरा सावगेरा मणिपुर इंटीग्रिटी दा यामना टारगेट अम खक तोरपनी मदुदा मसैदा गवर्नमेंट ना इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट तोंगान तोंगान बा अखोयगी गवर्नमेंट अदुगा मियामना सुमसदा साइलेंस तुमिन लाइसन बगी अर्थ तोक्ति तुमिन लाइसन तोक्ति सुमाइन सुम तोरगदी अखोयगी मयामगी इंटीग्रिटी दा मणिपुर इंटीग्रिटी दा सिंगनबा मदि ओइरगलीबनी निसांग सिनस लाकपा सुमाइना पिकना पिकना हाइगिबसिना सौबा यामना प्रॉब्लम अमु ओइरकपनी हाइबदि वापमनि फोंदोपिरिसे जाखोगेन करी थंबिनिंग मसैदा ऑब्जर्वेशन सैजिदा अइना अहानबदा हाइनिंग बसे ngarang umlana haiba wafam se aidi keno gi wafam nen lowe ngarang gi program du da 13 rising day du da hai chume ai se pangmi uma oina hai hana hobage fresh conference ama program ji hodinge mamang da tawda haibane aduga mana haibalo matung da toriba program se da tai keno gi leader mayam ju yaure aduna keno gi leader mayam yauba program achoba program amada haigi banena masi keno gi wafam ni hena adum lawrasu yai tabodo mithik ton samna haigi badamaina umla si yamna kona thorkibo organization ni umla katana te atopasu lai utla adu te atai mayam amasu lai aduga moji keno gi umbrella da pusalakibani UPF ki umbrella da pusalakibsu tongana semgi bada adum leitabana te lai adubo madumok oy haiduna su ngana ngangi bo ngang dudi keno gi oy bo wafam ni mangna wa simaju hai hanadi kuki gi state ama demand tawambane adubo tawan tawan marum mayam ama lakpadagi hujikse kuki territorial council amoina masajida mangna haiba mongda chapchana haidrabasu sajida government anibak state government du center zu masigi understanding ama laibadona hai aduna madugi wari saba howani na hai aduna masi oi johnson na haibadu sumi government na masi hana keno UPF se amana assam rifle ga amana army ga moi sis bhaya tongna gi bane government state government patam sangna oi bobi gi government gi matam dane madu yam sangna madu masak khangda na leiwe dai matung da ko na di center ne state government ne adigi haib keno UPF se tongan tongan moi gi se suspension of operation di sign tong na ga hujti government ju state government ju khangi adagi center ju khangna chatharak pathabak ne ado chatharak pathabak sida sumi kuki state ama demand to basidi yamna kuire adubo hojik kitang masi koi mayamna serious oine loningai odi je somna kanda NSN IM ga India government ga wari sanarakpa adagi framework agreement sign tong ro matungda article 371A chanaba natraga 6 schedule chanaba natraga hojik hairiba naga autonomous territorial council chanaba ga tongan tongan ba kana kana no khangde theory mayam puthorei adagi mayam hainabadi
interlocutor Arden Rabina haibani haiba wafam su mayam yawi sigumba masi puthorokpasida Manipurgi miyamgi thamoida adum tujungba nungaitaba chingnaba poi masi poi basi kuki gi sino yam so adum poi masi yaroi haidana adum hanai haibsi lawre sigumba maraksida ngarang kuki singisu ama kuki territorial council ji han state oina state ama demand tor madu kuki territorial council oina demand tore masi understanding ama lebidona hai gi badi kitang di miyam khanthani hai oi aduga atopo wafam amana akhoi saijida yam toina haina ba unique history is mi khudingmak adi loop khudingmak adi mi furup haidare ne adi jati khudingmak magi history loi leba ngaktani magi history si loina ba unique orangani maitai gi history ju unique orangani kuki gi ju orangani naga gi ju orangani muslim gi ju orangani ate jati gi loina ba unique orangani unique history da base tawraga unique history si ngarang haigi badu khange ena sena yamgi naga gi su unique history khangaga smaina territorial council film lakpa aduna kuki unique history su india gamena masak khange aduna smaina kuki gi territorial hana state demand tor madu territorial council ona demand tor pane masi within the state ni territorial akoi gi territorial integrity kahin bagi wa nate kaina haiba yawe ada unique history da sum based on raga ai gi council territorial council khangde ama khangde territorial council la je maktabu adegi akoi asai haibi gi ba state within the state haiduga dum masi afet adu lengak makhan je ani la hin bagi wari wona to aduna and unique history da based raga tongan ba council territorial council semgadam ni khangde ama khangde sum haina boidi muslim gi ju unique history la ramgani nepal gi ju unique history la ramgani manipur da khundari ba tongan furup sing unique history mayam je la ramgani aduna unique history da base toraga ai furup khaktagi oiba adugum lengak lehangi na adu bai theory do sakapam thokti madu thokte madu wardi labak thibani madu wardi chumde na khali adubo demand is demand khudimak loina pini haibadi leitabani na swai sida adagi wari sanari ba kangbu government na kari khaliba adagi taseng na madugi ngarang hairiba aina mudi kenogi mi mayam leader mayam yaro mamang da haibani na kenogi or mi hai aduna UPF kina kari leiba sina sima mayam su yengba di dakar lei adu wafam se hoji NSNIM gi akan ba hoji se wafam ama lakpa marakta lakpani na masi su tongan angle dagi yengaga haifet masi khamjin badi yarabani section bam thoi marwina angle laidi kano do sai johnson na haigiba ama asomda NSNIM gi naga singi to gusi gi counter tongna ba oibra ga ba wafam ga do su udai do su yengba ma dakar oi to bodo mayam na jo hani hauna haya lakpa problem ama solve tongna ba hona ba da tai problem thon badi chum de hik to ju jose ma na jo haiba masi india government khangde man program khangde masi jo dum ai munna khandharam gani hena kale aduna ai swaji boktang mu chikyo le maroina akoi gi unique history ngarang sutum pale mo unique history haiba ma adum lai adu furup khudik ma ki unique history leiba ngakni haiba dino zakho gen thabini se sumaina maitai gi su muslim gi su aduga kuki naga aduga tongan ba furup mayam sigi unique history di dum laifam thoi adugo ethnic line da unique history line da base toroga maksa gi oiba len natraga masai oiba council ma senam khonak tar manipur da maitai len natraga maitai bamun len natraga muslim len natraga schedule caste len na singba tongan thola ga di madu kari oiga da haiba wafam dine duna ngang dring ida high poham da phongok ting ida han khandhara ga di hena phajaba amadi oigne do demand is demand di tawpham thoena toroga sumadu mayam gi interest tawriba yaba dimala haib di yengchen bam thoi haiba wafam dini phongdo pirse matang ja ja septa laksani nge madu di koi hari bisida mamang da koi gi yamna history ma koi recall toroga da 1990s ki matam da 80s matam da koi naga amasung kuki spirit ethnic classes sam yam saw na thoki masi chu land dispute natraga tongan maram dei oram ganin khali ado masais da koi land gi matang da magi land holding ai sida lei gadam ni sida lei ram ni habi matang da thoki bagi wafam oina lei banina hojik si hai ken oda yauriba hojiki umla gi mokoina demand moina harisu koi kangphupi district sandel district sujapur district aduga ukrul district a part of the ukrul district asad avenue sigum bagi mafam sindigi kuki inhabited areas in punsil laga territorial council ma sem na bagi dream doni mokoina phongdo che sumaina la ma da atopa furup sing hai tare manipur tari tongan ba furup sing mayam lebini na masida kana gumna react to basi ekoi as a boi strong oiba mapang kan balum ni natra khulai ba balum ni hai bagi aki bidu leiraga madu react to bagi khudong sa da badu leigadra maroina
react to ki gadra hai ba wafam duni adu masida kaya yamna moina toriba demand si krai wada mapung pha ba adu krai wada khoi gi legitimate oi ba demand hai ba wafam duni kari hai ni ngam matang da khoi manipur je hai tare north east se movement yam chathari ba lei adu ta khulai pai ba jing ni na moi movement do legitimate oi de hai ba ya da ba matang yam lei ba adu mapu suda lei bani na dui wafam duni movement high basi dum assertion ne rights assert to bani na aina assert to bo rights yaraga nang to bo yaro high bu sum ju high ba do because human rights is always universal ko adoka hojiki high bu maina history also who wrote history hai tare ngarang gi we handak ki kanna to isu kuki gi su history manipur history da natar indian history da yaw to bagi adum ba gi angle mu su yaw ri bene moina kanna hojwai hojwai kan gi commemoration to ri se kuki war of independence hai gera kuki revolution hai gera ha ba kan da history ki matang da ne ba adu gi tu su adum khoi gi community hai sa khoi society se ha kan manipur se dum khara de dum unique oye hai sira ko unique haina ra bani na spine community ma pul la lai ni dum hai ra ga dum mai te gi su dum kangai pak haina dum lai si kangai pak tu da di chingi mi di yaw ya de awai tar di manipur haina hojik muk pan rak pai wane hana de dum lai jai dum hojik su dum jeralong gi su dum lai gini jomi gi su dum lai gini ko adu naga gi dum hai ba kan dum sidi dum manipur gi si ta nat tabi da dum north east state ta dum lai meghalaya gi su lai assam gi su lai mizoram gi su dum lai tabana te peaceful state hai ba su but the thing is that how do you resolve this ethnicity problem how do you resolve this land problem hai ba se government gi responsibility de gi na community du gi responsibility su yam lai the community na osiki ethnic amana si ama haire akhogi land holding system na haire ado amana si government gi disina haire adoi matang sida akhoina hojiki india government gi makha da su leire leiba su kuidri bani adumaina akhogi history se mayam leire ba so most probably akhogi aina sum uzaba de government gi machinery haisra ma gi legislation ju shon ba budi leire but particularly akhogi legislation gi ngat tabi da akhogi leadership capacity ja khoi manipur se khara wat para khaina ai u ne there's very little dialogue ko community amana community mla jing na mla gi thopam thokpa taw ba civil society gi tawam thokpa adoga proof ki leaders jing na proof adum taw ba proof amagi leader na proof amagi organization na changa ga wari sana ba ka tai sana ba se sigi exercise se am wat pa hoi manipur se adum masa na leijaba proof to da adum leijaba shina kamuk phatage hara kanda akiba po akiba po kanda di mi se free oina khanma ngam dra kanda di aphaba se amta khanma ngam dre ba thok dre when you take decision in fear or when you live in fear that is your least productive time ne akoina productive oira kan se mi se free oira kan khaning ba khanma ngam ba ko mana haibadu aduni nata ngangning mangam kam kan da mana haibadu aduni hai kan da aduda progress chakka da ne ba adu jo koi manipur de ju akib na than na akib na lai ado akiba mayam ni bar da sigumba khoi gi decision adudagi decision lawbo sing do afabadi pak thokan de ba aduna khoi gi hojiki matang se dum kai jige hanak ki hai manipur university de ki khang de gi mai chong thare hai bu gi type to anam badum tar e ba khoi gi problem sum chat issue sum chat pa se ado protracted dum hena sang do re ba po se lotion ba kai dagi re hena ko ande da marwai na ja se thamjani wa fam se khoi gi hai ba khoi gi manipur gi hill area si yam sawi 90% na hill li cover torga 10% di tapaki area ni hai ba fam le du ta sing na manipur government na khoi gi scope si moi gi scope si khoi hill area sing si khoi gi scope ta sandi hai na hari ba mouthpiece ri ba lalo loop sing na traga tonga ton ethnic group sing sina hari ba khoi hill area sing je khoi gi ni na traga ai khoi gi community gi ai khoi gi lam ni hai ba gi khoi na protest tori ba khoi na haisri wa fam si ta sei na khoi gi wakhalon da hill area sing si manipur government gi makha da laite moi gi scope ta sandi hai ba wakhalon du laiba sala ga sai gi jana su kanglai pai ha ba wa fam ma phongdok phi ba laiba na kanglai pak si only plain area si katang oi ga dori pra sumaina hill gi hilly people sing sina sumaina khan wakhalon si laiba sala adu matang katang tambira musa leiba nat tabi da hojiki article 371 akhoi gi
ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤꯗ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯪꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯂꯣꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯣ ꯍꯤꯜꯂꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯤꯜꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯤꯜꯂꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯛꯄ ꯖꯥꯠꯂ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯝꯃꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯧꯆꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯦꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯇꯨ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯐꯝꯃꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯤꯞ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯡꯈꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯈꯔ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯖ ꯑ community, as a state, as a people, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯔꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯣꯠ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯔꯣꯛ ꯈꯣꯗꯥꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯂꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯟ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯂ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯜ ꯗꯦꯠ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯅꯤ ꯅꯩꯅꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯤꯜꯂꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯦꯅ ꯈꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯔꯣꯠ ꯈꯣꯗꯥꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯋꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯤ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯅꯤꯡ ꯑꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯖꯤꯡ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯃꯔꯤꯗ खितंग लापथोकनबगी पॉलिटिकली लापथोकनबगी मचाक अमदी ओइरे अदुबु प्री 1990 की ममांग खोने यंगतारगरी सिगुंबगी सी यम प्रिवलेंट ओइदेन लवेबा अदुगा हौजिक से फॉर एग्जांपल अखोगी से केनो हाइरोन रगा कुकी की हजिकी प्रेशर ग्रुप सिंग लेरिबा मरोइना हजिकी अखोगी अंडरग्राउंड यूजी सस्पेंशन दे यावरिबा सुद यावरि म्याम सिंग पॉइंट फोंगदोकपा ngसाइगी कंगलाइपा खाइबसी कोई particularly Meitei Singine kaina haibegi concept ama koi masi rise tawre haijaribuko masigi situation sidi aidi leitabran khalle maramdi Manipur gi plurality si chumnegi terminology ne lepa yaroiba masidi magi basic ngasagi Manipur gi masagi leibak ama leibigi existence tuna lepkodaboneba aduna historically politically socially ekoi si matam sangna kya punna leminarakle अदुगी मरक्ता इंटर रिलेशनशिप सी एज ए लेबाक अमा ओइना अखोइ सी क्याम सांगना लाए अदुगुम मयाम द अखोइ नैनरकदौनेबा अदुना चही लिसिंग अनि की पुवारी हैसे
चिंदा अखोई सुम पंगांग ngang ba natte heba अखोई हिंगमिनरी मैम से दुम सांग हिंगगा लाइने अदुना याम सांग ना अखोई येंद्रगसु अखोई लेबाक सिदा अखोई कोन कोन बदे अखोई ब्रिटिश ने हेक पानबा हौरपदगी 1907 दा अखोई इलायब खुदुम तंग पिजगेबो चुराचांद महाराज निंगथवोई मतम से सी चिंगी एडमिनिस्ट्रेशन सिंग सी अखोई मणिपुर स्टेट दरबार दा अकाउंटेबल ओएबा मतमदगी वाइस प्रेसिडेंट सिना चिंगी लम सिंग सी नोनब एडमिनिस्ट्रेशन सी येंगदौनेबा चिंगी एरिया सिंग सी सदर मंगा थोकना खाइदो कांदा अखोई लम गी सुबेदार नम लेरने माई मखादा अखोई हिल हाउस टैक्स लौरा कांदा अखोई लाइन हेबा अदु कॉन्सिक्वेंटली अखोई नै ngang बसिना सु यादेबा आइना हेक्ता तना पनबदो अदुदी अदु मणिपुर ना अखोई ब्रिटिश ना मणिपुर सुंग थादो को मतम गी तेनग्रबा पीरियड टू दसु अमु हजिकी अखोई मणिपुर हिल पीपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1947 सी रेगुलेशन सी अमु चलाइरिनेबा अदा यामना फजबदी सिगी तेनग्रबा मतम सिदै सिदा अखोई मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन सी अखोई पास तविको सिदै सिदा पल्ली से याम डेमोक्रेटिक ओइग्रानी अखोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तरुक लेब इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर को अनि मदि चिंगी रिप्रेजेंट तौगुदों ने हाइनेबा चिंगी हिल एरिया हाइबसे डिफाइन तौइनेबा अदना मतमदुदा अखोई इपाइपु सिंगी मतमदगी कोई चिंगी सु इपाइपु मयाम कोई पुल्लगा दुम लेबाक सि ngamminaraga लाखरे हाइबसे चुमनेगी वर्बल टॉक नतेबा सी अखोई लेबाक अमा चलाइबगी मागी कइनोदुदैजुदा अखोई सरुक यामिनराकांदा लाखरबा ngaktनेबा अदुना चुमनेगी हजिकी कंकोक्टेड टेल्स आउट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा ग्रुप खरना सागत पसिना चुमनोंना अखोई से उरेबा सिदी तसेंगबदी नतेबा इन द केस ऑफ कइनोदसु अखोई नतेबा अखोई नागाकी इचिनाउ सिंगना अखोई इवन अखोई टॉप मोगी मयाम सिना हाइबिरिबा सिंगदो तसेंगबदी मसे अखोई एक्चुअल एक्जिस्टेंस की कॉन्ट्राडिक्टरी ओइबा ngaktनेबा अदुना मणिपुरना इंडिया दा याउगिबा नत्रगा ब्रिटिश का मणिपुर का सोई तौनबसे अखोदी अदु तारगदी तंपाका अखोई गदंग ब्रिटिश का तौनब्राबा नत्रगा अखोई तंपाका इंडिया का साइन तौनब्राबा अखोई की लेजिबा हजिकी जियोग्राफिकल पॉलिसी अखोई की कनोसी टेरिटोरी सी मतमदुगी अखोई की इपाइपु सिंगदुना पुन्ना अखोई चिंगतम पुन्ना पुन्ना अखोई से लाकमिनरीनेबा इकोन कोन बथा अखोई की येंगबा याबदा 1881 यान हनबा सेंसस रिकॉर्ड से अखोई हवे हाइरिने चिंगतम पॉपुलेशन सी अखोई पुन्ना जियोग्राफी टेरिटोरी यावरा कांदा मतमदुदा ब्रिटिश की रिकॉर्ड से मेंटेन तौरगा लाखरबनेबा अदुना समना हाइजरबदा आउट ऑफ अखोई ngasagi पॉलिटिकल कन्वीनियंस से नत्रगा कनागुंबा खरददी इन द केस ऑफ एनएसएन आईएम ददी मागी पॉलिटिकल वेंडेटा अदुना मरम ओरकांदा अदुगुंबगी करे हनी फैब्रिकेशन से को हदी डिस्टोर्ट तौनबा हिस्ट्री से होनबसे मसीदी तसेंगना अखोई की पॉलिटी दा अकाइब पीनेनबा अदुगुंबगी मोगी सबवर्सिव एक्शन ने अखोइना लवेबा मसीदी अखोइना थाबम थोकते अखोई खनबम थोकते ने खल्लेबा आइगी वखंददी अदुना हौजिकी चिंग तम हाइबसे चिंग अमसुंग तम हाइबसे अखोई यस तसेंगबदी असिगी कॉन्सेप्ट से ओइतारगदी अखोई 1921 दा 29 दा साइमन कमीशन दा नागा क्लब न पीबो रिप्रेजेंटेशन दुदगी अखोई की 1907 की चुराचांद महाराज की डेमोक्रेटिक सेटअप तो हेना मवोंग चुंगरे फजागरे हबा अदुना ngасagi इमेंसिपेशन ऑफ ngасagi कल्चरल लाइफ पॉलिटिकल राइट काइसी अखोई इपाइपु सिंग ऑलरेडी तौ लेग्रम नेबा कोन पॉलिटिसाइज तौरकांदा मसागी कनोमा सागतना बखोनरपनी अदुगा इंडिया की इन हाइजेगदोबसे इंडिया की हेक वारी तौब खुदिंग द मणिपुर पक्सन बसुंगायरो मणिपुर हाइबसिदी इंडिया हाइबसिगा ब्रिटिश इंडिया ओरे मतमदगिसु मणिपुर न लेइ मतमदसु अनि सिदी सुंगसम सामनदब पोट अमने हाइतारेको अदुना हेन नक्सनबसे एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूफ तौरगसु यागनी को आई ngасai हंजन हाइबदो अखोई मैतै अमदी तांखुलमनी मैतै अमदी अनालमनी मैतै अमदी अखोई अमदी दुम चिंगी दुम ओइरबनेबा मासे अखोई की सागै सलाइरोन खंगदे हेक लेबा मैन्युस्क्रिप्ट सिंग करि सिंग चिंगी सु लेरमनी को हेक तौरकांद मासे दुम प्रूवन दुम हंजन प्रूफ तौरदो बनेबा अदु सिउम मैम से काउथोकांदा अखोई की ओनली टू गेन सम पॉलिटिकल हाइट्स करको अदुगी मागी अदुगुंबा अचीवमेंट कर तौनना बनेना ग्रुप करना सुम सानारा लेबेसिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ngasa हाइजेबा अखोई की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सु तौरगा अखोई की लेजरीबा सेंग्रबा sanctity am leje polity am leje masi pura trifurcate taunanaba adugumbagi attempt ama lately after 1990 ko NSN IM ge kada singna Manipur changba hoba matung dagi di Manipur laiba ching tam ge marakta laiba reef se masi artificial
create to adu gumba reef amani aduna mase ekoi na kaidong ngai da masigi space bibam thokte ekoi na hangana he yengu matam da ekoi ching tam se ekoi kaidong ngai da madu gumagi tongan sakam ma leiti haibase ekoi masi ekoi khangabane aduna masire thajara kana sing element sing ase ekoi punna ase osa joseph man haibada ekoi yaninge hojikti lately ko adi ching tam ekoi punmase politically ekoi free mind punmadi ngamdeba whereas in the case of ekoi tampak tadi khara bung phaiba ching de haijeri sini mi yaman injibel mana pamjaba candidate to at the time of election da ko both hada bangam da bagi adu bagi political situation to lairi baneba adu sigumba yamna highly masi karumba koi gi kari haini law and order da high gadora administrative failure bu high gadra ko masi fazana koina overcome tawna ba hona bado madu should be one of the priority akogi main policy akogi focus tawdo ching area da di adu ne nai thamjege ye akogi manipur history sagalak matam da ching natraga tam haida tongan tongan legiti british india natraga india masung manipur hai wafam silang matam da am separate oida leiramba manipur hai wafam si leim matam da sing amasung tam hai wafam se dum lai masigi wafam hai manipur gi sanglaba sai lising ani puari leibasida adung bagi tongan tongan bi wafam dudi legiti punna dum masi administrative unit abai makada dum laki hai wafam dudi zakho ke dalak sani madudi hari bang sagi nagana su makhoi go political map ama he puthokpa adagi kuki da su hai ga sai da thab wafam mamang thamjak kuki gi militants ai tar kuki gi koi lalo su operation suspension operation sign to ni ba lalo lop sing na su maina koi kuki land map hai gatra makhoi gi idea makhoi gi vision da laiba potu he puthoraga sumaina torpasina communities feelings si yamna nungai taba masang amadi oiram godana khali maside da karam huji NSNI gi su yamna pistok yamna loisalak khongtha am leiri haiba masina kana da effect oigada gi haibati akibati dum leinari ba handak da su yamna October 31 da United Committee Manipur sillaga masiki sigumba akiba siki mayokta kholau kya laumina se haibagi so mass rally am su silli masigi mayam simbarak sida sumaina khoi mokoi me bam he thang torpa som dai sum thang torpa sigum masina khoi manipuri integrity sta ka yamna effect way masigi je sum tawbasipu yamna tungda yam nungai ro da masa madu oigeda kari haibini masima san tang tungda nungai taba haidudi hojik mayam nation ayamna moigi lamne haibani khangde kuki na haibani khangde masina haibani demand ne madigi makha taba duda tungda nungai taba haidudi madu ko na lakane adada hakli tena smaina map puthokna base koisu ai Shanghai Express su map se yam yakalle yam hapkalle sida pass homgiba travel masak na minister amana aionda hogan noigi map yakpase tu oba kaina haibe su le sengnodi map se ngale raga aduna kuki leni aduna sina nagalim gi area ni kaina khabar da map hapagi wana tabada hakli tena law sina mi gi thamoi sida kai noma ing nuai taba amadi adum pole haidumadi sum ada sima adum thamjaga duga aina hojik johnson jo haigiba jo se mar jo haibigiba akoi gi history is kana gumba khangai singna hai history is written history du khaktana yaroi oral history su yenga dongne aseng ba history gi masak khange di oral history duga written duga ani ji punjal akanda yenga dongne hai adana ani ji pulaga yankanda di akoi gi hojiki chimi tami na hairise masida di masin banaw ne haibse akoi oral history duga akoi gi aduga ani pulaga di masi kak pasuka ya de johnson na haige bido anal gani khangde ma khangde loina ba ai si matang da khang study khara tawbada in thengna bane adana kakpa ya da ba mo da loina ba yel lera mi tang khul gi oigera anal gi oigera maw gi oigera maram gi oigera swain toroga moyon gi oigera pet masi mana bana history si hor wari haidare masi loina le aduga ji johnson jo haire di thaina dagi mathai thaina dagi hongna amu khaktang oina leire e india ga sumari leina de tongan ba lebak am oina manipur si lejarakpane haiba ble ade dura koi gi history gi tangka khara khara nuai taba film khara dagi koi gi masin manaw oina unna leminarakba sigi maraksida khitang sagai na bagi tanja ama khitang lakhra la thona bagi tanja ama di ai yam kana di panindra sum bja amadi leire madu leibasigi maraksida kana gomba kangbu kharana khudong chaba loraga magi political vendetta oina su sizinarapko khotpajina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯩ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈꯋꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯈꯋꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯗꯅꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯆꯣꯡꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯛꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯔꯒ ꯈꯔ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯣꯁꯦꯞꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯖꯣꯟꯁꯟꯁꯦ ꯌꯨ ꯁꯤ ꯑꯦꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨ ꯁꯤ ꯑꯦꯝꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛꯄꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯦꯔꯤ ꯀꯣꯟ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯃꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ प्रजाꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯨ ꯀꯥꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜ ꯇꯨ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯀꯤꯕ ꯏꯆꯤꯡ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯣꯛꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯃꯥ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯃꯛ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯤꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯛꯇꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯣꯟꯗꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯦꯛꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯦꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯨꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯣꯏ ꯉꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯕꯦꯍꯤꯌꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯄꯜ ꯇꯨ ꯄꯤꯄꯜ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯔꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯁꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯈꯥꯡꯃꯨꯊꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯔꯨꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯝꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯥꯟꯖꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯥꯒꯠꯂꯕ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯁꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯠ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯁꯦꯞꯇ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯗ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯍꯣꯜꯈꯣꯃꯥꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ ꯍꯤꯕꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯟꯖꯊꯥꯡ ꯇꯣꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯐ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯣꯠꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩ ओवरऑल सिगी वाफमसितगी खितक नाथाइरगा मणिपुर अखोगी करै हाइतारे यामना लास्टिंग पीस ओइनबगी पाउजेल सि क्रमाइ पिबि पुनमक तासल खोमजलगा कुकी बोइरो नागा बोइरो अनाल चोथे मार मरिंग मैतै पांग पुनमक सि स्कोप सि सुपचलगा करम पाउजेल पिबे याइ मरोइना वाखलो जे इंटीग्रिटी की इमोशनल जे कमाइ परपे यो फुरुप मणिपुर दे लैरि मयाम से दा
ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯏꯚꯟ ꯑꯃꯪ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯠꯅꯕ ꯊꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯗꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯗꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯐꯦꯛ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯍꯦꯞ ꯑꯦꯕꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯗꯦꯌꯔ ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯁ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯏꯀꯥꯟ ꯂꯤꯗꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥ ꯀꯟ ꯀꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯐꯝ ꯁꯣꯏꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯁꯪ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯏꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗ ꯂꯝꯕꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯥꯏꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯋꯥꯠꯁꯜꯂꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯕꯨꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯇꯛ ꯗꯛ 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 ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯍꯩ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯣꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ ꯆꯍꯤ 70-80 ꯍꯤꯡꯉꯝꯕꯗꯣ 50-60 ꯍꯤꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯏꯀꯥꯟ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯟꯅ ꯊꯣꯛꯏꯉꯩꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯄꯥꯟꯁꯤ ꯆꯍꯤ 30-40ꯒ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯔ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯔ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯔ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯣꯕꯀꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯦꯁꯦꯁꯤꯇꯤꯁꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯒ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯒꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯥꯡ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯍꯧ ꯒꯣꯜꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯕꯦꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯜꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯞꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯠꯅꯩ ꯀꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯁꯤꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯦꯁꯦꯁꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯠꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯕꯣꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯕꯣꯠ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯤꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯅꯥꯒꯥꯂꯤꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯖꯥꯂꯦꯡꯉꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯏ ꯇꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯍꯟꯗꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯆꯠꯊꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ
काउगम से अखोई जेलेंगम का अखोई की साउथ नागालैंड का टेंशन नरगा ऑलवेज मणिपुर अदुम ता लेनी मसिमुगी फिबम सिदा सिदा अखोई ना अखोई की ओइबा पॉलिटिकल एंडोर्समेंट से एक्यूट कनोदा अखोई तौगम से अदुगा आइगी वाखंददी अखोई हुजिक मणिपुर दा लेरिबा मरुइबा अखोई फ्रूप सिंग कुकी नागा मैते अदगी तोंगा तोंगा ग्रुप मचा मचा लेरि म्याम से अखोई दा हुजिक थ्रेट तोइसे कइनो अखोई की वेरी एक्जिस्टेंस से सही मंगा तरादा अखोई की असिंग हिंजरीबा से अखोई सिंगराबा कानसिदा सिगुम्बा मीना थाकपा अखोई की सिगुम्बा लांगसिदा अखोई थुरगा लेगुमसे अदु सरुकुदि अखोई डेवलपमेंट ता नत्रगा अखोई की हुजिकी डेमोग्राफिक थ्रेट ता लाइबा सिगुम्बा मयाम से अखोई पुन्ना अखोई खनरकांदा अखोई ngsaina haijabada akhoi gi free mind se assert tawung ngamnaba adugi political freedom se akhoi chingtam kamai tawna phangdage na hona basa sina khwaidagi phaba athuba means oigani once madu he accept taw matamda akhoi na hoji pami ba akhoi manipur se akhoi peace lasting peace habada oiba ngamgoni na khale maroina kuki gi boiro naga gi boiro tonga tonga group sing boiro makhoi gi zalengam natraga nagalim southern nagalim haidana puthong daragasu manipur masi na zalengam aduga kuki len bu hairo nagalim natra southern nagalim bu hairo masi punjal ka da manipur se dum oini haiba wafam dani yam nungai sei ngasi gi manung na thorom da khoi gi kuki territorial council gi matang sita sumaina kuki gi militant group amna thama ko wafam sita mayam na khoi gi thamoi da fil tori ba duga manipur se kramaina tongan ba lasting solution peace order na bi solution si kramaina lakata gi hadi matang da khane ba yawi ba ja joseph mar oja khogen khomram amadi oja johnson lambam manung ning ma kheti thagar ba photo si loina ngasi gi order di manung ni thoroba se matang tension jare mayam punom pomukana khurumjari